lời dần cây lời dần gầm xuống hin hay có mồ sang ngã si tuy nụ băng mấy không đi agam mắc thiên băng ba không đi hey asang gam lấy ba bằng ba không tao tê nâng lời dần kia cây lời dần nặng ô khi khen thấy lâu đinh xăm ghi bóng ở gần cô là ta băng ở gần cô còn lại hình cô bấy đau tình ô cái lại dần bằng không tao vì thế còn lại hình cô bấy đau tình ô cái lại dần tình không tao vì thế tô na phụ ipate làm tôn thân na hay cô kan cô nâng cô rồi qua iti hita mo si tươi nu bằng lòng không ta hite chung bát thiên tum sa cô ki nam đi nam lăng tên ấy núi xa công ta nắng ngày ngắm hay nam mô lại dần hey cái lại dần lung hin ghé thêm mô nắng lại dần cây lại dần nắng ô khi khen thấy lâu đinh sắp khi bóng ở gần lại hình cô bấy đau tình ô cái lại dần bằng không tao vì thế còn lại hình cô bấy đau tình ô cái lại dần tình không tao vì thế năm gần của đêm đêm nắng hình khô ăn na muốn liêm hồ e hay miếng điều tay hồ dần lên đình ăn un dần lên đi tình lùng ôi ta bên tê si tuy nụ băng mấy không đi kum sa ni kum som la khat tuni te khat atha la som la khat akum kum sa ni kum som la khat chawang kut festival tukum Singat blog cookie student organization in ho sakipolin iza ka yo sakipolin pathen jalen tuni hin tuni det khat twinkle aphat nidan ko hin KSO cabinet josian prom permasangin mipi kamsung mipi le muntin kamtina ulanaw te ho josi muthadingen phol ha na kan nei vini chikan phol ha yo to kilhonin ama spainin Singat blog cabinet josi
cabinet jo se instruction kan bolte hi ti chu mi pi hon in ngai pi lo ten tin kan het sa ni akhat na number 1 hin pujang pu haukip KSO president Singat block ani na pu kakai lupeng KSO Singat block VP admin athum na KSO general secretary Singat block pu ngamboi haukip alina pu haukip KSO Singat block finance angana pu VL haukip KSO Singat block social and cultural in charge ama hi asagi na pu paugin haukip KSO Singat block information and publicity in charge ama hi mopu na hi keima hi kai le KSO Singat block VP external kamin tial sei pu haukip cabinet dang ho hi tu ni ko hin ta sadam lo na kon in sung na chom choma kon in mi som tabangi absent in ai jong le chu cabinet na ke thi me he chu in ten tu nin aung lo ding kum sang ni la kum som ni la kum nya hi in man theidam in man thailo dam ti hi isai thei poven ai jong la tu nin akipat ni kho ai to kinonin me pi zo sen ke pala thanoma muntin gamtina anai agam la ngo hita hanang a consensus Singat 60 SC sunga hetong le ule naw jo sen abon chawin KSO Singat block in kut chipai kain bolve kut chipai
tuin abana dingin gulhang zang khula hauki ama chun lakhat ai hung sapi ki divin ka hinti me tuni ni kuai bon cawang kut lim na in li ti hi thumvei ine sab che divin tim na ken nei kin ne he hesi chun mi pi hon e on ei sun suno e pen te chamin pengo hitin li hi kha vein sab du heti request kan bole iki gin chen awan chilanga ho gi gin awan chilanga hola ke pau me Kabeh sab deu na ke pau me aban phala chisang in hasap zabat chule tuni ikiman cha da diu sunga hin
sa hong pangding chu kay kahin chule ko ho sai pan pidiu Caroline Kim Nei Hing kay ma kahitan Sule nunga Linda Hokip kay ma kahi e. Nung senten chief guest ba hong din le ang hong le atunan kisut tinami piyo se ay pa para na dik cheute ni piyo se mi piyo sen tong kitaute Phat zo si hando na le program hando na ay naipidiu za ta Pastor Thong Chinglin Tau Thang Center Church KBC Gambi number 10 Hong Hintin ama ahong kigut jinglai to alhonin tu ni khua special invitees ho khavai phon ha na hin nei kining kate Simte Tribe Council Paite Tribe Council Singat Area Kuki Chief Association Vaipei People's Council United Job Organization Jomi Students Federation Young Paite Association Singat Block Executive Member Jomi Youth Association, KSO Churchanpur and all blocks, all Chief of Singat, CO 46 AR Kuga Battalion Singat, OC Police Singat, KKL Singat, KWOHR, ZMA Singat, Jo Sang Naubang Popi. Tuin Phazo se hando pi diwin za ta Pastor Pun aphan hun kila le tin timna ka hinaye. Pu zaum ta pastor pa hung singlain ama hung kichai chaiting le welcome speech nading in pu zang pu president KSO Singat ama ki go sananum le ki paminte wo van pathin a hing the zo si le van le si nang ma sim van noi le si ra si le nam nang ma sim hi chung mang pathin tu ni kho hi van noi le si da na sim sa kanam mi te dia kut lo pi ni kho hi kapu kapa te chang la mi min loga songa in phat theina na bo in tu ni kho in jong chang la mi ma nei phat theinaw ka gel do ki ru na he hi chi kut hi nangma to gamlei si ra kun so do loga songa nei phat thein ho to ki gui zop na hi jing jeng han acha te ngai lu jing pa kai pathin ka programu akipada pat ahum kha ge naum pina ka ngai cha un kalowa nangma choya din jing tang kapakayo Jesu Krista mena nehinga katawo hi amen. welcome speech nading in pu zang pu hokip president KSO Singat ama phan mo loading in kahin ko ve mi pi ho zo se na bon chaven kut chbe ki paum ta phat he bang bat phat bui lai tai he bang phat pha muthaya pathinen phat phai pi wai pau pathin ama sapen pin pathin thangwa nai pi ve ne he tu ni program man mo ta ki gong hi zong le agam sung MLA pa hian lang ai lo le social worker ho hian lang hi zong le bon chawin pan la khom na jalin KSO organizer hi zong le organizing committee hi zong le he ta banga program lo lin sa tu ho gam sunga lam kai ho zo se na chungwa ki pa thu ki phongin hi join guest chief guest Pong ki go ngi pan piwa chief guest hin Shri GS Haupu Zo MLA Singat Ahsi Chairman Manira and MTDC Chairman Ama here chief guest in apangin chuteng le guest of honor in pu Ibo Chauba Managing Director BIPL Functional President pu Namlan Long Gangmei MCS SDO Singat ahibin chibo sahin older viplav hi ahung thaipun ahung hizong le wa ahung changse bana tunya ku pai pan piu pu ku pa pu ti zarul amazon president bol theni bol chawen chief guest of honor ho functional president ho ku pa ho dam selin hung lung thein hitabang phat mang thei dinga amho ahung thun thei jem na mo chon ki pa tu ipong ve chutiang le sa le langa hausa upa ahi lo le social worker mi nu mi pa kusung zut club ai lo hang sunga lam kai social worker jat chom ho tu ni programa hung la ho zo si tu ni kut committee thalengin na bol chaun salam kan bol kini tu hi program hi aban bana in tola diwintin so zo si mi pi hong kho mo zo si chunga zo ki pa tu kan ponge kai pha di chan chui tan te
introduction of VIPs and presentation hi ai nei pdvin puti al sai pu hokip Vice President External KSO Singat aman phanin kilo leki pamente 2021 good sibay abon Javin good sibay lagi panawam okay kipaso ke wala tunia Singat konsensi pumpia good tuni good ni ko hin to kinona good festival hin to kinona tunia VIP KSO do se Pondona ini trading event ama sapenin pa paten tangwa na kan pine anangai so kevin lang ye jing sa ya jing sa yong le tuni kut ni khwa chief gesa ges wa ipon pi ho aban kin le organized level tribe level chief level abona pondana kan ni di ti chu na bon chawen he sa na kan pine ama sapenin alin lang na panutin Tuni good festival niya chief guest ay panpiu pu series jesa pu honorable MLA 60 Singat Manira chairman and MTDC ama khatbe in do pula phante ni pyo jong sin pon char khona biang tele aban kinna guest monola pu Ibo Chowbam Managing Director BAPL Ama chu Ibon cha no khat pe Functional President achun pu Namlan Lung Gangmai MCS SDO Singat khaven di do pir phante Kepame abana tuni ni khuwa good day hi to kilona Goodbye Ponpiu pu ti zarol khatwe indin do piro phantele khatwengo epame eche chu tu ni sun prama gesa ini ho hitan aban kinana chiutin Singat consensi pumpia a tribe lamkai ho invitation na kibolin ahung ho present hung lo sikating ho nang din do ngai tin ama sapenin present PTC Singat na khot yang volai mi pion ani na present Saka Singat athum na present Iuzero Singat Abana Present STC Singat Blok Umloham Imwala Dimpute STC Umloh na Singat Tribe Council Singat Blok Umloham Oke Umloh la bana chi kita ute Abana Present BPC Singat Blok Okay, kena khot yang boleh. Aban kina zane total langa district headquarter sungala nak sing katin KIC kukin pi trotan pool cabinet aloi ho hung vam huding wo vice president pa ngele awana zomi council CC pool Zomi Council General Total CC Pool Umlaw na aban kina Iuzero General Total Umlaw Tichu hintin tu ni khwa KSO do se suna tribe vice leader do se ke ko hin abana Singat plonga zaname nuti ho in ahung le din piwole zaname tes Singat nai tanang headquarter langai tanong le Indian people le Zomi Mother Association Kepame Abana ZSF General Kotal Imwala lungsetan din piwo Aban kina
Churchanpur KSO Churchanpur KSO aban kina Sangai Kot KSO Hinglep KSO Song people of KSO Tuila KSO amo hi zan lang prom hui la kilom thimen an he thiamutin sun lang hi lo di an dang si hi skan se sun lang gal do dar kilom thimen kipa me ang ho zo se chunga Singat block KSO na chungwa kipa thu kan phong wen tu nei pi te ong le VIP te ho chu KSO Singat block in presentation neu cha cha ka pi nom wen ipi yong le bon sam tribe leader ho tan lang KSO tang le ini ki gon piso ke di wen tip na la ama san tip na kan nei weni ama sa penien asal lang munga hong an ki gon lang langa skatila tim holoi Singat gam kai lang sangai kot gam kai a hi kut ni khoi to kinonin all chief ama sa penien sangai kot langa chief izat mo mo hingwam lungse tan pa te ho son ka beung ding do vole chief sangai kot chief ông đâu sẽ đừng vô lên nó khát tung vô nó đừng số kéo và mi pon kịp hợp tu te khát bèng vô abana Singat block langa se hậu sao se giảm ta hậu sao se không đừng vô in din pi vô le ok kịp hợp me aban kina tu na chief guest sai nei piu pu honorable MLS pu je sau pu le mem sap aloi họ team hong ding wen MLA nu yong khat ve mi pi hon amu khai him ding amu khalo him dung kata sanen khat ve MLA pi le ati mo jong u ding nin kan sane lu se ten MLA pi le ati mo na khat beng vo mi pi ho apai abana tu ni khwa hausa nu lo se to le MLA pu hi tan lang hau so tang le hau so si ding ta win tun MLA pu anu hin zui worker zo si sangai ko nai ta nang singal pulong ayong tong le abo chan singat pum pia MLA pu worker zo si khapi ding do ding i khet saw ne un ding do so ke vo MLA worker pu le MLA worker pu mi pion khona be piu te chichu MLA pu consensus MLA pu worker wa hin tu na banin ka sai nom chu ke paum ta chu tu ni kon ahung ta hi ong le army ho hi heta banga hi phat ani jo lo hin tu chung hin igam kai sungwa 46 AR sam dai 40 on iza kai meten zo se ap win siopa colonel commandant Viplaya Patya Tirpati akitien siopa en KSO in nge na akine dung zui bangin meter avar ya kai an pithayen aki phone ne le kai silunga kachiatin amo chunga yong ke pa thu KSO Singat block hanang kut committee on rang su min consensus min ke pa thu sang ten ke phongati penta la ZYA general kotal imwala lusetan ZYA general kotal hundin kan hetsai ZYA general kotal kavein din pi bole ke pa me It's a chui tan tin tunia good festival day ahi to kelo na guest itanang tribe leader tong le abon chan ahung thelo ho chung ke pa thu ke ponge aji chu chang den lai chang bo lai je chun ane thim mai u te ti chu kan ta lan tin Singat OC police Singat OC police ahunga le lung setan khaben tin pilapante indin purano ahung lawa le scan OC Singat police scan OC om lo le nya la kong dia tu na ai cho het kim ahung na ke pa ma le he chan chu in tin tu ni pi yong le program ba nan chal ta tin tu ni khu a ke so a ding an presentation neo cha cha ke bonomen ak abona kan ko pe de ta men ama sai penin chief guest pu langa stage langa fe hung kha pe hung tin ro pil pante abana guest of honor pu ibo choba managing director asumta amtang lepiro sir aduga mathang gita functional person pu namlan lung gangbai MCS asdo Singat
sum ta Mipihon, tiro presentation amazing live in. abana kut pa puti zarol Presentation ki PPL ko hatan na BFP utitin. kut pa puti Tin na lehat zarol sanakan na ikide. court committee in thai top sunien bol thai dan dana presentation ke bol ye chun ton singat ke sos ka tipan khat vai athu chun simhan tin an simha ting le aban banan chalote thu hoi ke bang tim so ke ja chu amino hong ke pung pan de hong ke pung tu de tan ba na pan Food Festival Kam Chavang Night 2021 Peace Festival of Peace and Unity Memento of Honor presented to Sri G.S. Hopuzo MLA 60 Singat SC Chairman Mani Rida and MTDC as chief guest on the auspicious occasion of Food Festival Kam Chavang Night at Kumunum Playground, Singat, Churajanpur on 1st November 2021. May God bless you with peace and harmony in your future endeavors. Organized by Cookie Students Organization Singat Block of the Good Family, Kumunum, 1st November 2021. Mipiho, give hong ki bolbol le presentation ki bolbol le hong hatan na BFP dote. Guest of Honor, Pu Ibo Chauba, Managing Director, BIPL. Mipiho, kon na BFP siute. Kung benga ta si pungte oh. Councilor President, Pu Nam Lalung Gangmay MCS SDO, SDM Singat. Putpa Puti Zaro. representative ng bol ho tribe leader ho an kiking so kevo presentation aban na charke taute ama sa penin present PTC Singat Block present am lola skati langa hule phante stage langa kan kovele ani na saka present skati khajodo saka present athumna user of present Singat Block ali na Simta Tribe Council Singat Block present Alina BPC Singat Block present. Lang kalau so kening kan temvele. Eusero zaumi kat omin eusero jane har kotal kharmin ani na present ka bolwe na pon sang kaldo bole. Jane kotal. Ini bisa Kacu usero zaumi lusita na di nimin kan kovele anti kotor ko tua tribe leader ko ma hesa suponchu mayu sino support an le no open pinajalahi Hello. media ho lungsitan khabeng kap kit bole media an ka pos Mipihon, special invitees so kon na BFP ki doite. Pastor Thangchin Len Tau Thang Thongchin Len Tau Thang Pastor Pu opening prayer apang kan ko vele Lusetan stage lang ayong kalpiting kan temway Ochina Ani na upaso ho lupo chairman Kumunnom Christian Church upaso ho
hello mi pi te ho lung si te presentation hong kinai ting le hot in a be pi chi ding win team nai hong kinai hot be pi te tu ni pha no abana chalu hitin abana dingin cultural troops humun nom ama ho chu aphat kila dingin ke hinti me Tunya puchon pachon pulam palam humun nom cultural troop sakuna in ihinwal hadiu chu hile sagol keng khai ahi Hello. Sagol keng khai kumunung cultural troop sakuna ibat duhin mipi hom thanom pana beche ite. Kho khai taring Jango sabang kho khai taring Jango sabang kho khai taring Kaje bon mong lo la Giang sa no ban kaje bon mong lo la Giang sa no ban kaje bon mong lo la Ta hi singat MLA pu kin so no kala chai na kan sa ro he phong te nam te kinh na ham yang phan lang lo jang thang jing o pu kin so no ham jang phan lang lo jang thang jing o pu kin so no lo jang thang sa chul lo di Banza jenen ka sang be pukin sono banza jene ka sang be Atin hasn't been kumunung cultural troops sono hitabang puchon pachon pulam palam benungan panai bol pevin tangken chunga tumang voi san pan yo ko tong so ngai na lai jan ichi beve tumang so pitya ho kun man lo nau sago keng khai anikiti dunia hi kumunum cultural troop ho kuna performance bat jinglai hi in athima ma jing bin hi tong so ngai na lai jan neo go tong so ngai na lai jan neo go tong so ngai na lai jan giang mo ding pe apang Yung đêm đêm nghe là pan lên na hui lên cô Yung đêm đêm nghe là pan lên na hui lên cô là pan lên na hui lên cô là pan lên na hui lên cô Silong namun moni le magam khong pi hin bek ngonang ka som no magam khong pi hin bek ngonang ka som no ka kho khai taring Jango sabang ka kho khai taring Jango sabang ka kho khai taring kaje ban mang lo la Giang sa no ban kaje ban mang lo la Giang sa no ban kaje ban mang lo la phong te nam te kinh
함장 팔랑 로장 당징어 보긴 소노 함장 팔랑 로장 당징어 보긴 소노 로장 당징어 보긴 소노 로장 당징어 보긴 소노 로장 탕사 줄로디 반자제는 가상외 반자제는 가상외 보기 선호 가상외 반자제는 가상외 반자제는 Speed sa ini pidi wacu zamta tuni ni kudinga kutpa ai panpiu pu ti zarul amain apartment tamta yung lo pidi vin tim na le hetsana kay nei kide tuni topan punpa khopa program zang thedia on piak jek na masapenit pathian kya kipa thui genui aza ta khwai chief guest Sri GS Hapu Zau MLA Sikti Sing SC Chairman Nereda MTDC guest honor Pu Ibotauba Managing Director BIPL Functional President Pu Nam Lalung Gang Mei MCS SDM Singat Zatang na Lian Pi Kahon Pia in Kahon Vaidon Mi Pi Ting Ting Leng Na Vekuna Kahon Vaidon Chibai Kahon Bu Ahi Tuni na Good Committee Ina SO Tena Good Party on Chiala Yuna Ken Kay ma pula oi yakin haksa le rem sak haksa kasa Himalaya mau ne tena tu ni November ni khatsang ni le som ni pakhat Good Festival Chairman Good Makai Organizing Committee KSO 10 ahon dei sakna bangwa Good Party nga ahon zatnawa kay tanwalo katan yakin kipatu kagena Tunia Good izat dan hundanga leng bial tu MLA chief guest na in zat zel hi le hoi kasa type tuam ten ikithwa na dei ikithwa na nei khom na nga hunjang ding leng kingai nan na ding in apoimo kasa hi one short speed tribe hunjang di te ekele special number hunjang di te mi sagi te ekele cultural dance tribe guk 10 hunjang ding hiai huna ahunman patak mayu ahon tai sanwa akisir na ule panalang na tungwa hiai function hi alo chinga Good pa ka hi na hiai te ting ting tunga leng kipa thu ka gena kumdanga leng yai bang hin zang khom zel le hang ei Singat constituency hunnuam ding Good committee te panlang na KSO te panlang na hi yai bang thupi takai chatu hi kipa huai ka sa wana amau te kyanga le present tamlo ka pe uta kuchina Good committee te na hong lak sak leu tua hun tamlo hon zat na gen khel gen wala le na hon ngai siam ka hon ngen
yai tengin kahun kon Saudi kan ta ngày nu mong ta hậu lim na pu zaum ta kut pa kunin ingai hla ta vin ama chunga ki pa thui phung vin hi tu hin kan phun sama bangin cultural troupe hang hoi vengte aphan mun kilo ding in ka hin ko ve
amoy lam den nung tay bol pizivin amo chunga ke patu sevin isay mabungwin tu na banat salkiro hitin special number a bol pidivin zaum tapu jefakai Chavang kut hi hen lang halvi kut hi song le sulai kut hi hen lang halai kut hi song le hodun kut hi hen lang ipi kut hi song le pakai pan lo na chu man tha na ku ahi o ei mi kam sung a Christian te ei le ei ki khol phau te tu ni ta kai ang ko na wa mang i tam ta John said na ho va na dong dai rising day hi hen lang ipi day hi song le san ne khom hi hen lang phut be ko hi song tam ta
abana chalu hitin abana dingin. Moving forward to the next item, that is speech from Functional President Pu Namlalung Gangmay MCS SDO SDM Singat. Now I would like to invite our respected sir on the stage. To have very important people, I would like to list them one by one. We have as our chief guest Pu Sri GS Hapu Jau, Honorable MLA 60 Singat Ahsi, Chairman Manirada and MTDC, along with his beautiful wife. Then we have a guest of honor, Pu Ibo Choba, Jomi Students Federation, Young Paite Association, Jomi Youth Association, KSO Churachandpur and all blocks, all chiefs of Singat, CO 46 AR, OC Police Singat, KKL Singat, KWOHR, JDMA Singat, Joe Sangnaupang Kolpi. Then we have cultural troops, guest singers, media personals, security personals, ladies and gentlemen. Kut Chivai to everyone. Last year, we were hit by COVID-19 pandemic, so we do not get the opportunity to celebrate this kind of festival. But this year we are very fortunate because God has opened up the way for all of us to come together and celebrate in this manner. So let's be joyful in our hearts as always. And I'm told that Kut Festival is a festival of harvest. Throughout the year, we all have been working very hard, especially the farmers. Now the time has come for us to enjoy the fruits of our labor. Our barns are filled right now. So now it's time to come together and celebrate and thank the Almighty God for His bountiful blessings that He has given upon us. So let's all be joyful on that. And this Kut Festival is a very important festival because it helps us to preserve our valued customs and tradition. It is from this festival that we are able to wear our beautiful traditional attires. We are able to see our traditional dances, songs, and come together as one. So we will continue to celebrate this kind of festival even in the days to come. Then let us also use this festival to showcase our local talents. We are not second to anyone. We have so much of talents here. So let us use this platform, let us use this kind of festival to promote our local talents also. And last but not the least, in this kind of festival, people from different walks of life, irrespective of caste, tribe or religion, we are gathered together here. For example, we have our guest of honor who is coming all the way from Imphal. And myself, I'm coming from Tamenglong. And this is our first time attending as a Kut festival. And we are blessed to have it. And because of this festival, we are able to strengthen the bond of friendship that we have, the bond of brotherhood, the bond of sisterhood. So let us continue to promote peace and harmony wherever we go. And last but not the least, as a function of the president, I was not able to contribute much. But as a token of appreciation to the organizing committee, I would like to hand out a small love letter. So may I invite the KSO president to come forward. This is just a small token of appreciation. Thank you all so much. God bless everyone. Now let's proceed to the next item. That is, insoakan na pun sama bangin. Paite cultural troops hotu amuho na phalmun kiludingin kahin kaupe. Puchon, Pachon, ay nagalhaliw, paite cultural troop agun in, Hatna, Phit Lam, Nina, Zangdalam, Thumna, Sudalam, then we dance in Lina, Utula. Kichengsu in Dalhadi mo ay Tutua lam hi paite cultural troops ahiin, tutua himbolo hi Phit Lam ahiin.
bin tua hi zam ta la mai hi abanahi pulam palam butulam tiju ihingat dingo ahi
So, ladies and gentlemen, welcome on the stage, Honorable Guest of Honor. Good afternoon, everybody. I am Michael on the Hirage. Asigi function is the KSO order right now. We repeat the Organized Committee, KSO, Singat Block with Tagachari. Singat Ahsi, respected Honorable MLA, I get the Yamba, Zes Hopu, Tahopu, Eric Ownena. I can see functionality, guest of honor, MLA was Tagachari. Function President Longlung Dangmai, MCS, SDO, SDC Singat, who's respect Togjari. Loyal Ngasiki program Sida Sinbi Singat Blocky, KSO Singat Blocku. Function program Ngasiki Kut, Sawang Kut Festival as I invite Torpedo Tagatsava Hanna Tagatsava Kundukchari Matang Dasu Ishona Sanbiduna Sumba Pangsensi Matang Chai Dasu Tabu Matamda Abuso Mukhana invite Tograkuna request of Jerry whether Ngasigi Organized Committee Chairman President Bo Aina Yam the Tokolamaka Eha President of Jage Tanbiduna Organized Committee Chairman President Bo Angtung stays the Lapina Jerry. Yamde Pesadi, I Upa La Amakak, KSO Singat Block, President of Jarunga. Akon Mada, always good, Chabai. Thank you. Tuhin, isay mabangunjun, numal hinay chong, kikante ipo iti sa dingin, stage laman ako kitawitin, Mipihon, numal hinay chong welcome nen, kurhatan na beng kirote.
bây giờ nằm xuống muốn sâu đi lâu đình hay lúc con xa lên đây sao khi thua xì tươi bóng nhìn cái gom khi tại tê Chief guest pa hong hitain tuhin honorable chief guest pu zaum ta GS ho pu zo MLA Singat 60 Singat Assembly Constituency Chairman Many Reda and MTDC ama aphat mun loadingin kahinti me ama sa penin tuni hunam pang pia ito bang kumsiela good festival to a state level kisang talo hiya hinalat tu na ay Singat subdivision sungai ito bang good function jang thayang koi ibia papasin ko ngai lungnam thu igen masaw yan la tunin hi laki sate gangai tua ke hi kami tui hi ina igam sungai oh si hi ngai tu na kani te kami tui mang pora den kana ungsen khetle loi khat den an nui nawa hi tang sim kom kana ngi na kom hi chi ungen hian la ama saben tu ni litabang kut Singat mo na jang isa na dinga Nusay sa KSO Singat a president para cabinet te zanalian ta ipiu yan la goba na tunia kutpa ilang topu tizarwal zana ipiuang bana functional president apu namlalung Gangme MCS SDO SDM Singat zanai piwa bana tunia he GSO bonar pu ibo choba managing director BIPL zanai piwa ilai ta army colonel si ma bin he ma on he uniform to ko chief ke sa to thero ka hi wa chi wa 46 yar siêu pale akai jatan te jana piwa ji kha ya material te KSO te kunga na ana donate wa hiya ana donate ri dia contribute na bodo na na sa hiya amo te jana pia ho ba na tunia e pastor hun pat na dinga na ne sa pastor pa ba na tunia welcome address again KSO president Zang pu hauki le community avelin zana piu hian la boman tunin he kalom ka gol hau saupa tunia Singat constituency sunga kasip kompi debana
security lama hinjong adia in media te bang tu ni ai thu gen ting hi jing chiang ai ke tu ni ta chianga local news te hi ithu gen ting amuna tulai YouTube phaya ten nang dilia ten ithu gen ten za joi ta ho jer ma te za nai pia ho ba na dia dia tu nin hi ka ki pa kut ki chi hi kuda 2012 elected hi wa 2012 lagi par 2016 tan 17 in hi kut chairman kha hi wa kuda hi state level kuda hi nasari win panin lawa ama sa deficit lai jong hi ei ipanin balance 10 lakh tunglam te na uma panilawa musin hoi tan success te no ma tunin hi dena nunga tingnei chongin sa sau o ki khen thei lo ting chi tu ni ikut thupi u le chi hi mi ping pai khom te kunga hi ikut thupi din ki o ki khen thei lo ding chi thupin jang le humi to tu ai ni thu yen diwa tunin hi singada good festival is out. Ida ngolang pai to ki dinga. Zominam ni 20 February tui bo ngai za hun jong ngom de. Hu chiang ai gam hi ada mang dam ding. Ak no bang ngom de ki tu di. Ho yen tu nin he. Helai ta respected esidu pa bang. Din ka gen ta ma bang ela hi osa ini thi. Ada pu ibu coba bang hi ama hi company khata ale dalian ta kontraktor ka hi lai man de ne ge na tau ku ka se hi si bon ke to na ki thu kanau bang te hi a tu ni ai se ki thu khom de de pe ni kha ila ki cham na ki na kilong siat na tu ni ai ku za in hi aki lo te ki then la aki ngai lo te ki ngai na ku ni hian la aki chu thei lo te ki chu thei na ku ni ta hen chi jong ka ge nu de hin wa je ni da kal kim phat mang gen di ki sa sim kai ta thu gen mang ke jong he them nal sim kai ta jo ge na nal te sang en chu pharom zo na lo de ma chi jang he ka ngai to na min loi khat ten dunia le khasim ka ye chiwan le bangdinga government sarvan mulu dunia ye sidio pa MCS mu ya dunia ye namladung hi ei kunga sidio wang to na bang asiam MCS jang to lai siam ka hi sta farin ei siam lo ja dem na ne un MLA un ni ne hu lai sim ti pin MCS MPS IPS IAS im budi mon hu te lai sim pi dai to kham nei lo wa lai sim ka hi ste ju ken jong ma ba lo te ke to bang ave ke to bang kham nei lo pi wa ma sa anu pa te lo chom nau MAS sim nau BS sim nau LLB sim nau pa mai ki asum sen te pa mai wa je ni ke to ki bang be hun mo sim mo na ma jol pa rom pa ki si di da na si amo ni pong sim mo si mo jong ni no het lo mo wa ja te bang jo he tu ni ami pi te thei ding again na ma pai loi hi action a pai hi ina se ba pai mei te ya ite na mani pura thabak na sa khini kichi dunia development 10 year a dia 2021 project isi dia huteng bang itun heru hi nei mele pound ka go kaman mi roi khatte ne mele ya hi aile esit delhi aflek ki nei guwahati kolkata ki nei ken hi delhi ka flet te ka ju hi lamka ka inun te ka ju hi emile ka mel
ayah ina to kam sung kapuhin ina dunia ten akamohi ei constituency kai rezim zau sa pu mo ang kang khot mang sieng ding 0 point hesi yang thei ni ngin ho je ni tu ni he kut to kisaya kut te sabela he an kam kan te hi kum kha pe ne ya tu ni dunia agam nei te lai ta khomun no mai man ni ka ki pa wa le no ka san tu ni hi zo kam pa wa ka sei jong le a to zo se na he tharo kam pa wa ki so a ki sei jong la to zo se ni he chur chan pul hi pentecost hi kana si mal pan ma ha ma ge na no ki thei mai a tu ni ai ke aya hau ki pham siam lo het lo ka hi khadi u ka chi na la ma kai ma ha ma ka ge thei na nu de zo ham thei lo khan ok le ge no hau ki pa wa kan sei de hi ai lam no siam ma ta a siam lo tuan lo kai ho je ni tu ni nung ka sa a tu ni a hi good festival hi ei singat te adi na dia in kudin lem na le mon nang tun hen la singara ki pan pai to i district susan police yang tun hen la susan police ya pa manipula lem nang tun ta hen ki pa ing lung daming ho jen hi hun sort sim ta in good committee te pai wen la kian jong pui ba chawin la khara ki thu pia ken jong la khan ka ki thu pi dia ho ba na manos special conductor kharin sang som ngan a ki thu ka ki thu pi dia cha ma hing jaw non lo ki ro min sang som ngang pia huming la sen la cultural truth ting sing khat ka pi dia artist ting mi som le som ngai dia amo te sang khat ka pi dia ho ba na pu jimi lamboy le pu kisor hau ma pe ho de ba na to min hi amo hi veteran na hi dum rin den ka pai kon kim pi ki lai ningin tunin no KSO te jong nagim no tol ding da no tunia na sabel sumo hi kan te bo khat ka kha thi jen KSO te tunga lungdam thu abian ka gen hian la election campaign si mo le lo tu ni kun ni kawang ma tu ni jing sang mang chu kung pai suwa higher secondary Singat higher secondary hi school student te anung sak kiun la aki admission now asum te nung no no le jin green bars si bol le jin hi green bars ding in puma khara la ni le kim tu ni sang green bars ka bola higher secondary flat sading in he afi he la ni le singa ya mi jong kung sung jawa to a hi higher secondary Singat cha wa Manipur board a jong mai ta hin ho je ni nungdam hoya to a hi igen gol ma ba na jong pan hoi ta la to khom ding kami piten mi loi khatte khem sa na gam mang lo ding le mi khem na te na ta sang lo ding in abial len chil na kung bor yen la lung se ten aba na ai sip ding wa ka koi hi be hianga thal si 11 kv suang do thal si 11 kv khong khaya td block thal si 11 kv hi ting ka koi zo chen adang te ki paru len ki pan ta ve na bang bo loi ja en ni hi ting ka sep thi na ding in no te ta sem hom din bon man phata na pe chi dun chi hi avela pil kung bol hian la bon pe ti ting ten da khulung tung vo yo le na un ke no te nong pi wa le ala khadin khar iban ma wa le aji je ngom na lo de ma ama bang
hun ta mo chi thei ro hin khat jong poi mo hi chi pen thei ning in wa jen he lungdam hoya to again ko ni KSO te hum pai ven la ya KSO te lai advisor pa vice president pang jok chianga thil zo si thil zel mongin pusei pu ama in he thil zo sia sai ke le fel thei ro ki ama ta kung sa artist te jong wacheng in cultural te jong te jong hi tunin he hi KSO singat rot ke ya envelope sunga pen lang ga chi su ta la khat chau chu hin mi te mai pham na din lang na mo chi de bang su la khat ma hi chi ka pu hi cultural troupe akunin ala thei di khat hung vin lang ama sapenin thanghoi veng cultural troops thanghoi veng zo le zo cultural troupe athumna paite cultural troupe alina simte cultural troupe angana vaiphei cultural troupe agubna humunom cultural troupe ala thei hung vin lang si ten hun kino diu la chun phante thanghoi veng cultural troops Joe cultural troops abana paite cultural troupe mi pion ko na be piute abana simte cultural troops Aban Vaiphei cultural troops Aban Kumunom cultural troops Vaiphei cultural troupe akunin mi khat in hung ala pi thei khat in hung la lo chun ki pa min te ama ho hung ki chai ting le guest artist Puze Fakai Anina Puti Lalcha Hokip Athumna Nunga Hingnei Chong Alina Golhang Zang Khulal Hokip Angana Pu Zimi Lamboy Agupna Michael Luncha Asagina Pu Kishore Homang Maybe hon khona be PSU hitin Abanin Nunga Rebecca Moite den siang in paisan ni kata yun ke ya kisi bai man lo li mana naun ke sul le jan in na long sumon ko yi ta un nuwa tang wal ki ngai ba ki ngai ni je yo na pin ge no nung se ten tu hin guest artist la ko na gonang ti lal chau kibin ba choi la ngai ta khani oi la pe divin tin na le het sana kan ni ki ne CHAVANG KUT alhung tai mi pion khot beng ute so le lung sa le phai zigim khang nau te kan le mui lung khata hai khom na CHAVANG KUT ate a kham lung khata inui khom na
lam azong kalay zo kum lam azong kalay zo dikhen koi te o kalay zo dikhen koi te o kalay zo in le mu te tikim nam pi ten sa vong ku khang no ko la mu te nam tu la ai ku khat sung kho min la mu te ban tha khat si kho min Tuin mi pihon pu kisor homang lim na in ikot no habengin anabeng uhite Ulahi musika bejen salori kecil lah. All this lebih kecil le. Ang sa tete dinga good komite te. Komite bulan. To kang sa dile dang lai la ya emilete tutang lagi buat hak sabang. Amun jitu zailan ki oelang Hol komang letang kan lel ding lin pung jalin pung liatang adi ing mul ko hau walau challe leng dan lanu sangina hoi chu chu kai sang tat pung goteang sanin zong zairo dol tang ting dun le sung sang sung giang ho jo si sang in jong amin je u jai lan ki oe lang ol khomang le tang kan le ding lin pung je lin pung le tang adi di in suon hao alo jale Tuin abana speech ay naipidivin Chief Host Zaumta Pu Hem Kupau Haukip Vice President Kuki In P Trachan Purhom Aman Aphat Hung Kiladingin Kahinteme Masapenin Patin Apain
ei sim pau pathin sang ta in ka thang wa in he chikim hi ji win pathin a pha in mang pa pha in tau pa pha in ibon chawin pathin thang wa ute respected and honorable Tuni Chief Guest Ipan PO Beltu MLA pu kazana le kangai lut na campaign chule function president Ipan PO respected kazana le kangai lut na campaign guest of honor Ipan PO kazana le kangai lut na campaign adesanin Tuni events kut nikho mi pa ay panpio kut pa kazana la kangai lut na kapen chule Tuni kudimon na uva adesa na pastor ho kazana kapen haubong lamkai ho kazana kapen officers inay ho kazana kapen gamsunga hangsunga social langa mo epo PO special invitees ho amin chen kisai hi zong le philanthropic ho student organization ho na bon chawin media ho hi in minu mi pa ho Tuni chlai hong ki khom zo se ka ngai lut nau ka za nau vet sa na in jana kan pe vin he Tuni KSO te kapa cha in hat ka sa in hitabonga he organized ibolova good imon diu ai lo le a tribe base anaki khan jong lew hen thakhat i na pau hi koi ham le pau festival hi jong le ichi khom diu enjoy khom diu hichiwa chu nang ke ki tium lova thakhat na hi chamde la hi i hin diu Singat constituency sunga mi pi zo se le gam sunga hausa upalam kai pipu in constituency dang ho ko pipu te constituency dang hon thuan se yu le lapo te agam sunga ping ho agam sung mi ho ki ho to hitin agam sung mi ho chi kho mo hitin chung lang ve hitin pathin ging hitin kita uhite ti chu tunin ikilung khat na diu thakat hi na di ven katim no mo ve kakipa kichan chu hin tin tuin KSO ho organizing committee ho kenjong kitopina emergency guest chief ho sanin ko yo la ata chun nin gong leo chun lakhat be ka pi din hi ven jong la sang so min pan pi nge kakipa Tuhin cultural dance simte amon aphat mon kiloding in kahin ko ve Hello. Tuahi Simte Cultural Troop Sakuna Puchop Pachon Ulam Palam Lam Vedum Taji Nevel Hawahin Amhong ki chay le speed say de pediwa Saka President Good Sanidom P17 Team Nale Hem Sana Kan Nikide
Hello. September cultural troops, Atim Hezing Bin, Denum Hezing in. No ban chalu hitin abana dingin zo cultural troops so kahin kove Hello. Tua Punam Palami Benohi, Joe Cultural Troops Wakuna Hin, Vietnam Mama Zingin, Tim Long Atim Heuvin, Mipi Hon Lung Luta in the Vet Divin, Tim Naken Nakide. Chi Cultural Dwan Song Kichai Chile, Speech in AP Divin, Long Sitten Zaum Tapu President, Paiti Tribe Council, Good San Enum Pileuchun, Kipamente. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
ki pa min zo cultural troupe ho lam dat nu mong ta mi piti ho dai ba sa zingvin ki pa min mi piti ho jang nung nut ta ina ne bazam zimo hite Zo cultural troupe ho kunin lang dat nom ta mi pite ho ivet sa zilvin zo cultural troupe ho chunga ki pa thu ipong vinahi tu hin short speech nei dingin peite tribe council PTC ho chu na phan mon hin kilo ta ne ki pa minte tu ni kut program jang thei ding a pathena hun hoyon bo sak ibiak pathen ke nga masana ki pa thu itun ai tu ni kut to ki saina chief guest KSO owner functional president chief host le yang pai khom te teng teng amasai na Singat PTC block le YPT sigle tangena chibai kon buk ai ipa wayai ipa thulam le bangyam la sauge na le hospital ja hospital na pin sot gel ang ki hoi lo de chiangena tom de gen kon som dia tunin yai good festival toki saina Organised KSO te tunga kipa thu kagena wana ye kut izati tu kum apat na hi ke helan kum dang chena leng he bang pawle ham tuam te adinga ki pum khan na kut hi na mabana kal swan sakle angchi de thu sam amasana kon gen ai kut ki chi hi nam tuam ai ke ya tribal meeting hi kut ilai siang thoa thugul lu ya leu chin Deuteronomy bungu somle go sang khata kut khata nam dinga sang kwana kut khata nam don dinga hoi che chang somle ku ka ku tom non dei I Bible ki panaleng Israel te makai na kut anaki jang ahia oi bana Christian ia 100% Christian le bang dia Bible pathian thoi te na ki tua na kilem na ki na ka izil to isin to ai le bang dia tu ni chiang ta na leng de ba ki tua ka ki thelo la hiam I chile ralun moila saka eleu chin pathian le mi hing te kala deidan na lian ta kom lai na kilem na ding ina pathian to ming mi khial te kala jesu christ ong ding a hoya pathian to ming te kilem nan bol bangena tribal mi te la ka leng na tai tuam te la ka ikala jesu christ ding sakle hang tua sang na ikitua nang lian zo dinga iki na ong lian zo dinga nam tai pina I om hi to le I pau pen platform khatai ge na le pau le ngai no long ni na iki thei vek hoi ai le sungta pu tua kinei hi u hoi je kena tu ni na yai ikut pen kha ki tua na kut ki I sem na kut hi sakle hang ti du thu sam le izu iding wa kasak kon gen ai gen khelo male ki ngai dam dia age adikai gen khak zui ta kom te zuile hang ka ki pa ke pot dam so the Honorable Chief Guest request dungzuin tu hin lung se tein pu zam ta pu zimi lamboy amain la khaning sa pe divin hichilanga hin tin na le het sana kan nei ka ki pa in pu zam ta chief guest pa and request in bola hin la ke chu la ka thei ta pun tu la ka dam lo ji chun ko yo thung hi ni jong le aman ngai lu ta in request ji chun tua hin langui ka sa the lo hen tha lang hulamang chun thamat tu thei dam ka pun thali yen ka lup hi in ko chu banga pu chu to be hi le ta paset hai ta diabetes sa thali ka lup hi tua ko so lo he jong le ông khăm in mang chang katin zapi ki su hala dingin la kan sang kate lu han la le win nu ya dom ta ka sa de pun an ki mel chi dinga itle
Lalo ka nang wadain Ako'y lang siling na himtakadole Don bulo helanangol Akisim na standard sangta Bukate ay sa matay Fiting abolin Lano ngordanda Abeng chu vai so lumin kon bangsa am pipein even le brokanu du chat na umme jan khang la yin wa ta koi sa koi nao nahim ta kya dole don bullo lan mal Amaya lipstick akinun Ane akazal akinun Aital samatanin Ibal labokate Kisat sana Lano ka ang wadain Boy lang siling na himtakadole Don bulo lano mal Rayo Goyo no din akong wadain Ani apon at sa dildalin Bonhola ahong kisatupapaan Even the book at the yo kirara umme Oh Kalau helang atangin So, tuwan na lang, nahitaan nga na kitabin. Iphatlo tuhin, short speech, NAPD Win, Zaumta Pu President UZO Singat Blok Kahinkove. Kipahoy mama, tuni, Chavang Kut, Kut Kichihi Kanaman na Kachimayda, kaya bang inhi, kamangay kaya. Ahinom dan program te hoy do ngiat cheng hi thupi ma hi da hi musu tu cheng tan musu nom ta ka support a kipa pi hoi ka sama ma je chu hi bang hi kut hi sanga lien zo dc ga state da te oma hi singat gam kain khat liong i luai khenai ke ya humi hi tua block mai ni bol pen jong thupi hun to ma jong le mabana hi sanga sang zot a bol to ding hi organizer te tep na ka nei nu ma ho che singat block user on jong na ta ki thua pi te tana hi ki thua pi ding ki nung thuap jing ding a hi chi bang ka gen nu ma dena ptc singat block president pun again bang in hi Hibang program agi pra ikitanaw na teu iki unaw na teu hula ki pragipan i dan teu hi pot kheding ngom kheding hi dan hi mu suwa thei no ma ki na kingai na una wi na te hi ya ki alanga huzen festival ni te zong hi upgrade to na koi na ma te ta le zong na ta bol to win a thu line ha bolin ibol tawa atu ngong ha gen tawa alain jong ha sa tawa ka tom na dinga ka gen nuam khada hi le hat duam lamin zong tabang hi
khul ta te hi dan sulat theina lampi om sun te hi gambia fellowship be bange kipun khom theina te bang hat tuam lai nang bol thein social lam jong bol na ta ala thuai gen wa hat tuam na jong bol to hen lai leng hulai ta hi kipum khan na ta dang bot wa chi hi ke ma mi mal ta kamu dan ani au zen hi mi hi na ta in singat blog user in good hina ta in kan support hi chi ka gen no ma atom na pen la ke gen no ma hi le night program ma humia hi tangwal gol hang te chi mai dinga ki basa lo ta chikim good ahi na hi tu ni ta zang khom ding le buai na bang masiam lo ding di abel ve la kang taw vanin atom na ding in lam kai lam te khan pa lan singat blok user doin zong ke thua pi theina kham nei dan hi sáng ngày đang cái thuộc thì mà hôm nay là sẽ leo trên hỏi vai hello BPT ho khana ne BPO hite Singat Tribe Council President Puju Avelin langa nyung pi leo chun tin na le het sana kan nei kine am lowa zong le ama khela hung thei khat nung set ni langain nang duat ding po do pi divin tin na kan nei kine ti zo le vai People's Council President Pu phat mo nei lo pi divin tin na le het sana kan nei kine mi pion khona be pi kirote isai ma bang chun vai People's Council President Pu amam lawa jong la ding thei khat pui pa te ho ti jin keu pau dan chun achom ki ma iunau te gang te ten amin lam golo ipui pa te ho zo sien eu po program meeting tak main mang thei neuma ki pa mu mesa jeba na chun ami pi te le lovin pui pa te ngon hin na sek thei lo je kin mi pi te le bang chan hem eu ma je ka chun ni program lo ting tak mai na ma ki pa mu mesa ke le iku hi lo ti hen ti hi ka doi sak na ma kakama ka gen siksang achun ku committee te kinga tholom khedi kai ti hi ipan khom naw ka wak gen no bin tin chu asum za thi le wak gen lo ling le ku thi ka ngai nai VPC le tribe khadi hi na to kitonin chawang ku thi mi good ine yu thing tang mi ai je kitchun chinga tang a kit zel le tu thanga tha hoi zong se ngo a thu pi zoi ma theina dingin good committee loi pathian je ka tholom hiang lak pi leu khati yesu ka hun zo nai la chawang ku ma son dingin mi pi te le loi pate je ba na chun committee te dam swat ta hen ti ka thu gen tom nai ka ki pa Pu President VP Siakunin kipat hilpi le source speech in ngai latawin tu ni phana bana chalu hitin abana dingin special number gulhang ti lalcha hokip kahin kowe sa tebon yung khang na sang haya azaw khom le iring silung ki gom thei lâu ba sang nai ki bang ve khom moi mo ban sa ka sang zi nei sa mo dam one min tu tu sing nghe sun loa nai gui gió ti lâu hồng itia trắng băng ki khen ding ki khan khô khung bui hung ki hung ki
gam one min tu to sing nghe xuân hoa lại quy gió đi đâu hầm thì tia trắng băng thì khen tình lại rồi bạn sao cả sáng gì nghe đây xa ngô không gấm ô nê min tu tu xin nghe xuân hoa lại quy gió đi lâu hầm khi tia trắng băng khi khen tình sáng gì nghe đây những xa ngô không gấm ô nê min tu cầu xin nghe xuân hoa lại quy gió đi đâu hầm khi tia trắng băng thì khen tình khi tia trắng băng thì khen tình tu hin phat abanin ani chi zom kinu hitin wa choila ani ngai zomu hitin pu ze fakai ama phat mun loading in ka hin ko ve mi pi te hon ani ki pa pi chiu hite khot be pi hite pu ze fakai la an sa chai chai le vote of thanks a gol pi divin pu kakai lu peng Vice President Administration KSO Singat aman good sanum pi divin het tim na le het sana kan ne Apona music hall on live music and chang he ningkuma aizola kana bol wa he oh chung mang pathen nakidang Pakai pathin hat chung lung chung la no ya leng lo pi nang bo Doi zo se doi chung lung ai zo se ai chung lung nang ma bo pathin na hi O na ki dang ye pakai pathin hat chung lung la no ya leng lo pi nang bo Doi zo se doi chung lung ai zo se ai chung lung nang ma bo pathen ma hi Chi gyu na sang pen nei het gyu na sang pen nei mit ching mi thêm pen nei hon zong Pakai lo pi na le atil sem ho zing song abon cha a khol don solo Pakai lo pi na le atil sem ho hi akitang nge na kitang nge na lo pi nge Makidan na le na lo pi na hi ba chui chim pong nge Sit bum pi tui khang lên na van tham zol ni la ha Ahsi ho zo se zong Abon cha pakain hen ti le sing amma lo khat cha lo
sol đi là Ahsi ho so se zong a bon cha ba kai hen ti le sing amma lo ma khat sao lo sel na song pi ka ki som na la ka ma lei noi tui no ya zong ei hu hing hui pi la tui pi zong ling pi ki hon seng zong a bon cha po dang thei pa hey ka ki sel na song pi ka ki som na la ka ma lei noi tui no ya zong ei hu hing la tui pi zong ling pi ki hon sing zong a bon cha po dang thei pa see you na sang pen nei head you na sang pen nei bit ching mi tem pen nei on zong mai pi swan zong pi na hit you at kai lo pi na le until same ho sing zong a bon cha a ko do solo so mama lord but kai lo na bon CHAVANG KUT chibe tu ni pathian long street na zalin hitabang program ho ani ki gun nai hen wang phat pin boi na asan lai macham lo helen program te ho chai theven stiang la ge soyong abon in hong su kevin stiang la sale langa ho sau pa ho lam kai ai lo le tribe leaders ho hin stiang la cultural troops ho hin stiang la mi pi ho hin bon chawai pe na thei so ipan na thei chan vai pang so kevin tun phat chai ding ko hi ta zen no chunga ki pa thu kan phongin ball khil bowling lo tam tam ding hin ki ngai da mau tin tu chung apat na hi to ki lo na i khet thim diu hin tin he chon ke jong thu tam sei dang ka ting kum kin le sanga hoi zol phe zo ai man thei na divin mi pi hian lang lam kai te hoyong lam kai te hoi jong le sanga pan za ila thei na divin pathin phathei bu pi taw no ka che pe tuhin mi pi ho zo si ibon chawin anadingu hitin phat kicherina phat khum kha tauna upa soho lupo chairman humun nom Christian Church ama chu phat khum kha tauna mangdingin ke hin ko ve mi pi ho ibon chawin pathiminin ding su ke yuti ka ki pa ve ka pau ka pathin
nalung se na kachangovin tuni sunil huma boy na le hasan na gole dai I maam lo hela nam sela ka phatya ho ka chai thei za lovin namin lo pi kan thangwa ne he khumun nom khuzor sunga kapu ka patya vin na chi pi mim kut sang kut tua khang tha khang dong ke hon jong ma ban kan jom na wa tuni ka program ho pui nam lo hela phatya ho ka chai thei za lovin namin lo pi ka thangwa ne he ong ke mang cha jau se na lagaw thingin din pi nang nila te nong le pakai nang makalawa hung ha a boy na le kisum so na I maam lo hela ke pathano ma ka program te ka chai ke theina le govin na pan phina le na ke tho phina na wang bu ngai chan I hu hing ka pakai krishna na mena ka taw he amen